Om Swastiastu. Rahajang semeng alit-alit sinareng sami. Punapi gatra alit-alit reng rahinane mangke. Dumugi alit-alit sareng keluarga maka sami kenak rahayu nggih. Rahinane mangken kecunduk malih sareng ibu guru ring pepelajahan basa Bali. Pepelajahan basa Bali ring rahinane mangken malih mawali nggih ring tema lingkungan bersih, sehat lan asri. Alit-alit sampun uning nggih. Napi sane kebaos lingkungan bersih, sehat lan asri. Sane mangken ibu guru pacang wawanin malih nggih. Mangga alit-alit maka sami tatas uning sane kebaos lingkungan bersih, sehat lan asri. Niki contoh lingkungan sane bersih, sehat lan asri nggih alit-alit. Lingkungan bersih utawi kedas puniki ngeranayang atine demen utawi seger. Lingkungan punika patut kepiara sebilang wai mangde setata bersih nggih. Lingkungan itu harus kita pelihara setiap hari supaya tetap bersih. Nih, sane mangkin cara miara lingkungan luwere lune patut sampatang laut punduhang tur kegenahang nggih ring wadah lulu utawi tong sampah. Nah, artinya sampah itu harus kita sapu kemudian dikumpulkan dan kita masukkan ke dalam tong sampah. Tendados ngentungan lu ketukade nggih. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Sawireh bisa ngeranayang banjir. Nyalit-alit nggih. Lingkungan asri nika taler medaging entik-entikan. Entik-entikan nika tanaman nggih, tumbuh-tumbuhan nggih. Entik-entikan punika ngeranayang tis utawi sejuk. Nyalit-alit. Nah, yen niki mewasta lingkungan saneten becik nggih dan bersih utawi lingkungan kotor nggih. Wenten lu mekacakan nggih, banyak ada sampah ya. Nah, lu mekacakan punika ngranayang liu ada buyung. Buyung nika lalat nggih. Lan bisa masih dadi umah legu. Nah, dan bisa juga menjadi sarang nyamuk. Lingkungan puniki ngeranayang penyakit nyalet-alet irage sinah merasa sebet nggih. Nggih sane mangkin ngiring alit-alit ajak mekejang mangde setata nyaga kebersihan. Inggih alit-alit sane mangkin ibu guru pacang ajak alit-alit ngelanturang nyawa pepelajaran basa Bali ring buku LKS basa Bali nggih. Sane mangkin buka bukune halaman 17 nih, halaman 17 nih alit-alit nggih niki nggih. Nah, isinin cecak-cecak anut gambar. Nah, artinya isilah titik-titik sesuai dengan gambar. Jingain gambar nggih. Bungone mewadah. Nah, artinya tanaman bunga ini berisi tempatnya ya, tempat ini ke namanya pot. Pot nike bahasa Bali ne paso, bungone mewadah paso. Paso. Ini alit-alit. Sampun. Nggih, mangke nomor 2. Tanaman ini madan. Nah, niki madan tanaman kaktus nggih. Nah, tulis kaktus. Kaktus. Nggih. Nomor 3 mangkin. Niki wenten gambar tong sampah nggih. Tongos ngutang. Nah, tong sampah nike tongos ngutang lu. Nggih, lu nike sampah. Lu. Nggih.
Mungkin nomor 4 cingain gambar. Nah, niki wenten anak-anak ya, murid-murid mencabut rumput. Murid ngabut. Nah, ngabut nika mencabut artinya. Rumput nika bahasa Bali ini padang. Ya, murid ngabut padang. Rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman itu dicabut. Rumput nika bahasa Bali ini padang. Mungkin nomor 5 titik-titik medugdug. Nah, apanya yang menumpuk niki? Yang banyak ya, artinya banyak sekali menumpuk. Tapi niki gambar sampah. Nih bahasa Bali ini lu medugdug. Sampun. Makin ke halaman plekutus. Ini 18. Nah, cingain gambar titik-titik bak misi lelu. Nah, napisa nih bak misi lelu niki. Niki gambaran sungai. Sungai ini bak misi lelu. Nah, sungai bahasa Bali ini tukad. Ini tukad bak misi lelu. Nah, tulis ada tukade ya, sungai. Tukade. Tukade bak misi lelu, artinya sungai banyak berisi sampah. Nah, ini adalah perilaku yang kurang tepat ya. Kalau buang sampah ke sungai itu adalah perilaku yang salah ya, sehingga sungainya banyak berisi sampah ya. Ini akan lama-lama pada saat musim hujan itu menyebabkan banjir. Nah, jadi ini harus dihindari ya anak-anak. Lanjut. Nah, mungkin nomor 7 ngalap padi di. Nah, anaknya ngalap padi. Nah, biasanya nanam padi dicari, berarti ngalap padi dicari. Nih, cari nih ke bahasa Indonesia ini sawah. Ya, lihat. Nah, cari nih ke sawah. Nih, nomor kutus makin. Cingain gambar nih. Desa nih ngenah. Nah, punapi ngenah desa nih wenten tanaman nih tertata rapi. Nih ke desa sane asri. Nah, tulis asri. Desa ini ngenah asri. Nggih tertata niki nggih benten tanaman nggih. Mungkin nomor sio gambar di samping madan. Nah, niki gambar umah. Nih lihat umah. Nah, umah nih ke rumah. Sampun. Nggih nomor daso mungkin umah disisin. Nah, niki gambaran niki ten jelas nih, kurang jelas niki. Nah, napi niki jalan, napi niki tukad, niki ten jelas nih. Kang yang dumun sampunen karyanin nih, tidak usah dikerjakan ya karena gambarnya kurang tepat ya Nana, kurang jelas ya. Apa di samping sungai atau di jalan, ini gambarnya tidak jelas ya, buram ya, tidak usah dikerjakan. Ini alet-alet sani mangkin lanturan ke halaman 19. Ini halaman 19. Nah, tegarang telek tekang. Ini artinya coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan sekarang. Ada 3 gambar. Encen umahe bedur kedas tur asri. Nah, setelah anak memperhatikan gambar, mana yang termasuk rumah bersih dan asri? Isinin tanda centang ya, diberi tanda centang. Diberi tanda centang. Ya lihat. Biasanya mungkin cingain dumun gambar niki. Niki gambar umah. Umah niki kedas napi ten kedas. Lihat. Nggih kedas. Niki rumah niki kedas. Ten wenten lelu sane makacakan. Niki madan rumah sane kedas. Nah, centang rumahnya kedas. Lanturan makin sebelahnya nika cingain gambar. Nah, niki rumah bak misi lelu. Banyak berisi sampah. Ya, sehingga lalat berterbangan. Nah, ini rumah yang kotor. Nah, dados niki ten kedas, ten asri.
nggih. Aturan mangkin sane betenan niki jenengan gambar tertata malih niki tertata rapi nggih. Ten wenten lelu sane makacakan. Niki rumah sane asri nggih, wenten taneman nggih. Ki asri sampun nggih. Alit-alit anturan mangkin susun aksara beten ene apang dadi kruno aran. Nah, kita menyusun huruf di bawah ini huruf acak ya. Kita susun huruf acak supaya dia menjadi kata benda ya, kruno aran. Ya, alit-alit nggih, sani mangkin nomor 1 jingak ini huruf aksara sani acak niki nggih. Wenten huruf T A P S A M. Yen susun nika dados nggih sampat. Nggih, sampat uning alit-alit sampat. Nah, sampat nika artinya sapu. Sampun? Nggih, mangke nomor 2. Nah, yening susun niki dados nih gerobak. Nggih, lanturan gerobak. Gerobak. Sampun? Nggih, mungkin nomor 3. Nah, niki yang susun niki dados nih gunting. Nggih. Gunting. Nggih, mungkin nomor 4. Nah, nomor 4 niki sekrop. Nggih, sekrop. Sekrop. Sampun? Mungkin nomor 5 niki yang susun dados nih ember. Ember. Nomor 6 sepeda. Sepeda. Nomor 7 arit. Arit nika sabit. Arit nika sabit. Nomor kutus niki sapu bulu. Sapu bulu nika kemoceng untuk membersihkan debu. Sapu bulu. Niki garpu. Temannya sendok niki garpu. Garpu. Nomor 10 niki sampah. Sampah nika lu sampah. Sampun? Nggih, alit-alit wau sampun nyusun aksara nggih. Sane mangkin mangda alit-alit tatas uning supaya anak-anak tahu juga ya. Ngiring mangkin ngwacen anut gambar. Nah, kita baca sesuai dengan gambar nggih. Sampat, gerobak, gunting, sekrop, ember, sepeda, arit, sapu bulu, garpu, sampah. Inggih alit-alit sinau sami sani banget prestasi ini Bu Guru. Amunika dumun pepelajaran bahasa Bali ring rahinane mangkin. Sampurna alit-alit tali nggih serta ngrastiti bakti majeng ring ide sangyang widiwasa taler alit-alit mangga bakti teken ibu lan bapak utawi aji lan kuyang nggih. Sami mangkin sinau Ibu Guru antuk para santi. Om Santi Santi Santi.